ndagusuje kandi nkwifurije byiza ahantu hose uri hatandukanye. Wowe ukunda ibiganiro nyo kwicana yitwa Imboni TV, mbahaye ikaze muri aya makuru. Nge nitwa Ajabu Marashi, reka tuganire ku nkuru yakomeje kurikoroza ubu tuvugana igihugu cy'Ubufaransa ndetse n'igihugu cy'Abongereza biri gutekerezwa ko bashobora kwiyongera mu bihugu bigiye kurwana intambara yo muri Iran ku ruhande rwa Iran barwanya igihugu cy'Abanyamerika nyuma yuko hamaze iminsi ivuga yuko muri iyi ntambara yo mu gihugu cy'Ubushinwa ariko mu ibanga rikomeye cyane, hakaba kandi harimo n'igihugu cy'Uburusiya naryo mu ibanga rikomeye cyane. Ibindi biri kuvuga ahangaha ni igihugu cy'Ubushinwa ndetse n'igihugu cy'Abongereza byamaze gutangazwa yuko bagomba kujya muri iyi ntambara, kuko magambo batangaje kuko minisitiri w'ingabo w'Ubufaransa ndetse n'Ubwongereza bagiranye ikiganiro ndetse batangaza amagambo menshi cyane yuko bifuza gufungura Hormuz, ndetse batangaza yuko bafite icyizere gikomeye cyane cy'uko Hormuz izafungurwa. Bati tuzayifungura Hormuz mu magambo bitangarije ubwabo mu nama bagiranye ba minisitiri b'ingabo uko ari babiri. Ni ikiganiro cyabaye kuri uyu munsi ndetse kivugisha abatari bakeya, bishimangirwa n'abatari bakeya yuko byaza kuba intambara yaba ngari cyangwa se ikaba yajya mu bihugu birenze kimwe, kuko ubu tuvugana gato mu minsi ishize Amerika yikanze cyane ingabo z'Abashinwa ndetse inagerageza kurasa amato y'Abashinwa yinjira muri Hormuz ndetse yinjira ku ruhande rwa Iran aje gutanga inkunga kuri Iran. Hagaragaye rero amato menshi cyane yo mu gihugu cy'Ubushinwa azanye misile. Ejo narimo nkubwira amato 3 y'Abashinwa yarashwe ndetse araswa muri Hormuz, andi arashimutwa n'ingabo za Amerika. Aya mato yarajyanye misile muri Iran, andi yarimo produit zo gukora izindi misile, arimo kandi ubwirinzi bwo mu kirere n'ubwo ku butaka, arimo kandi ingabo, arimo kandi ibifaru byo gufasha Iran gukomeza kurwana yirwana n'Abanyamerika. Rero uyu munsi kino kiganiro cyabaye cyahuje minisitiri w'ingabo w'Ubufaransa ndetse n'Ubwongereza, bavuze amagambo ngo tugiye kufungura Hormuz. Abantu bese base bakiriye nkuru hejuru cyane bavuga bati intambara igiye kwaguka, ireke kuba ibihugu bibiri cyangwa se bitatu, ahubwo intambara y'akarere cyangwa se inaguke igere kuri cyane hashoboka nk'uko byagarutswe n'impande zose. Ikindi muri intambara tubagarukaho mbere yuko nabo tubagarukaho mu buryo bagarutseho cyane kurusha ibindi, nuko hanavuzwemo igihugu cy'Uburusiya. Igihugu cy'Uburusiya nacyo cyavuzwe mu buryo buhishe cyangwa se butaziguye by'uko hari intwaro cyangwa se hari inkunga buha igihugu cya Iran, ariko Iran yarabihakanye n'Uburusiya bwahakanye iyo nkunga, ndetse n'inkunga iva mu Bushinwa buri munsi ijya muri Iran. Ubushinwa ku mugaragaro bwahakanye iyo nkunga, ariko iyo nkunga y'Ubushinwa yo ku mugaragaro ijya muri Iran, ndetse na peteroli ikigurishwa mu ibanga mu Bushinwa ivuye muri Iran mu ibanga rikomeye cyane. Trump buri munsi akunda gushinja Xi Jinping, perezida w'Ubushinwa, yuko atishura cyangwa se akora mu buryo bwa rwihishwa agatanga inkunga muri Iran. Ibyo rero byakomeje gutiza umurindi ibihugu bikomeye cyane. Uyu munsi rero mu bindi bihugu byongereye kuri abantu bagomba kurwana cyangwa se bashobora kurwana muri iyi ntambara ni Ubufaransa ndetse n'Ubwongereza. Habaye ikiganiro kuri uyu munsi cyahuje minisitiri w'ingabo w'Ubwongereza ndetse n'Ubufaransa, baganira ku buryo cy'umuriro Hormuz wafungurwa ndetse n'icyakorwa kugira ngo no bose bakomeze kwisanga basenyera umugozi umwe, ndetse bakomeje kwagura ndetse no gufungura Hormuz kugira ngo peteroli iva muri Hormuz ikomeze kuba yavuga. Ubushize Abongereza babanje kwigiza nkana baravuga ngo intambara si yacu, nta n'icyo dufite cyakorwa kugira ngo turwane muri iyi ntambara, ntacyo duhomba muri rusange, ntabwo twajya gutakaza abasikare bacu ngo bapfire hariya. Ariko minisitiri w'ingabo amagambo yatangaje w'Ubwongereza yatumye benshi avuga yuko Ubwongereza bushobora kuba barimo no kurwana, bari muri iyi ntambara n'ubwo mu buryo bwa rwihishwa batagaragara, kuko uyu munsi Ubwongereza n'Ubufaransa bavuganye ku biganiro bitandukanye ndetse bavuga ku bijyanye n'uko Hormuz igomba gufungurwa kandi ngo bitari kera. Ni ikiganiro cyabaye kuri telefone gihuza n'abagabo babiri b'ingabo ndetse minisitiri w'ingabo b'ibihugu byombi baganira ku Hormuz igomba gufungurwa. Minisitiri w'ingabo w'Ubwongereza yitwa John Berrill ndetse hamwe na mugenzi we w'Ubufaransa na minisitiri w'ingabo bose baganiriye kuri telefone, baganira ku buryo Hormuz igomba gufungurwa ndetse n'icyemezo gikomeye cyane cy'uko hashobora kuboneka umuti urambye wo kongera gufungura inzira ya Hormuz kandi bitari kera. Uwo muti baganiriye ngo ni uko bashaka ukuntu bafata intwaro, bagafata abasirikare, bagafata inkunga ikajya muri Iran ariko rwihishwa Amerika itabizi, bagahangana nayo.
kuko Amerika ntabwo ishaka ko Iran ihabwa inkunga n'ibindi bihugu. Niyo mpamvu ibindi bihugu biza mu ibanga rikomeye bigafasha Iran gukomeza kwirwanaho, ariko Amerika yabaza ngo muragira amaki bakabihakana. Ibi byavuzwe nyuma yo kwagura ndetse yuko inama ihuje abantu bayobozi bose ndetse bavuga ku buryo igisirikare cyakomeza cyagura ubutaka mu bihugu bitandukanye, ndetse bagamije gushaka uko inzira y'ingenzi y'umuhora wafungurwa. Abasikare bose ngo bari tayari, ngo bariteguye. Ikindi ngo hari intwaro nyinshi zateguwe zishobora kuba zajya muri iyi ntambara ku ruhande rw'Ubufaransa, ku ruhande rw'Abongereza. Mu minsi ishize Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yavuze amagambo yuko yaravuze ngo dushaka ko Hormuz ifungurwa, anasaba Perezida wa Amerika Donald Trump yuko akwiye kugira uburyo ki akayifungura. Yavuze mu mvugo ya politike yoroheje cyane. Icyo gihe na Minisitiri w'Ubwongereza Keir Starmer nawe yavuze ko akeneye ko iyo Hormuz ifungurwa, ariko nawe akoresha mu mvugo yoroshye cyane, abwira Trump mugenzi we yuko intambara ikwiye kurangira ndetse Hormuz igafungurwa. Ariko uyu munsi abaminisitiri b'ingabo bamenye undi mukire bati ingabo ziriteguye kandi zirahari, intwaro zirahari, ikintu cyose kiri tayari. Igisigaye noneho nuko kino gihombo twatewe na Hormuz ifungwa ryayo dushaka igisubizo mu buryo bwihuse, tugategura abasirikare, tugategura intwaro mu buryo bwihuse, mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, tukajya gutanga umusanzu, tukajya gutabara ahangaha ku rugamba. Mu ntangiriro kandi babiganiriyeho cyane bashaka uburyo ki babyihutisha, kuko ntabwo ari ikintu bashaka ko gitinda, barashaka ari ikintu cyihuta kigatebuka, kuko uko iminsi ikomeza kwicuma niko bino bihugu byinshi muri byo bikomeza kwisanga mu kindi gihombo. Ndetse kubera ko ibyinshi ku isi bitunzwe na peteroli ituruka muri Iran, ikindi bidatunzwe nayo bifite inyungu nyinshi bihavana. Ikindi kuba intambara ikomeje kuba hagati y'ubu muturanye, wisanga nawe warashwe mu buryo utaruzi. Ngiyo mpamvu ari gushaka kwihutisha intambara no kuba yarangira na Hormuz igafungurwa, nuko ibihugu bishaka ko mu gihe yarangira amahoro yahinde mu bihugu byabo na peteroli ikaboneka. Rero muri ibyo bikorwa biteganywa kuba byakorwa mu biganiro bagiranye bya diplomasi, abaganiriye kugira imigambi rihamye. Igenamigambi rihamye baganiriye ni uburyo ki bagiye gutegura mu buryo bushyashya ukuntu Hormuz ifungurwa. Bano minisitiri b'ingabo baganira ikiganiro kirambuye, hari byinshi batadutangarije, ariko igenamigambi ni ukugena, ni ugutegura, ni ugupanga uko ingabo zoherezwayo muri Iran ndetse no muri Hormuz, n'ukuntu hazajya izindi ntwaro, n'uburyo Hormuz igomba gufungurwa, n'uburyo intambara igomba kuba yarangira, ndetse bakumvisha Trump yuko bidakwiye ko arasa, yakomeza kurasa bakamufatanya. Muri rusange ibihugu byose bigasa bimuteraniyeho byari muri intambara Rwanda rwa Iran bikamutsinda. Indi ngingo baganiriyeho niki n'ibiganiro bijyanye no gufungura umubano ko twabigarutseho, ariko kandi ibiganiro bifunguye mu by'ukuri baganiriyeho nibyo gufungura Hormuz, ndetse step kuri step, akanuku kandi bakaganiriyeho. Baravuga bati byanze bikunze bitinde bitebuke iyo Hormuz igomba gufungurwa. Na amagambo yatangajwe na Minisitiri w'Ingabo mu Bwongereza ndetse n'Ubushinwa mu kiganiro bajyanye kuri telefone. Bavuze kandi ku myanzuro ifatika iba mu bihugu by'inshuti ndetse n'abafatanyabikorwa bayo. Imyanzuro ikunze kuganirwa ku meza mu nama ijyanye n'iyi ntambara, ijyanye n'iyo Hormuz. Ibihugu byinshi bifite peteroli bikura muri Iran, peteroli ituruka muri Hormuz, bari gushaka uburyo ki bahuza igisirikare, bahuza imbaraga, bahuza intwaro kugira ngo baze gufatanya, bahuza umugambi ndetse barwanire hamwe kugira ngo iyo Hormuz ifungurwe. Ni igitekerezo kiri ku meza ari kuganira kugira ngo barebe ukuntu baza gufasha Amerika bayumvishe ku neza n'inabi niza bakigende. Reka twikomereze. Ikindi kandi banashimangiye yuko ndetse banashimira ibihugu byinshi bitandukanye byamaze kugaragaza yuko bifite ubushake bwo gutanga umusanzu muri kano karere. Uwo musanzu se ni uwuhe? Uwo musanzu uri gutangwa muri ako karere bashimiye, banashimangira ko ukomeza gutangwa na ibihugu bikomeje gutanga intwaro, ni ibihugu bikomeje kohereza abasirikare. Hari uburyo buryo bwarwishe bikomeje kohereza abasirikare, bikomeje gutanga intwaro mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. So iyo ni impamvu rero igaragaza ko kuba bashimiye iyi nkunga iri kuhaza, kuba bakomeje gutanga ndetse no gutanga igitekerezo cyabo, kuba ibihugu bikomeje kwijanika muri iyi ntambara, ni ikintu bishimiye ndetse banakunze, banakomeza gutanga courage,
banahamagara ibindi bihugu kuba byazana byo gutanga umusanzu, ibihugu byifashe ibyacecetse kugira ngo nabyo bizane inkunga yabyo itangwe, abasirikare barwane, misile zirwanishwe, ibintu bigende neza nk'uko babitangaje. Ikindi basobanuye neza, basoje bavuga yuko bati dufite icyizere, mu magambo yabo ngo dufite icyizere cy'uko iterambere rifatika rishobora kugerwaho ariko dushyize hamwe. Ni igitekerezo cyose, ni umwanzuro w'inama bagiranye yuko bafite icyizere cy'uko nibashyira hamwe bahuje za ntwaro, bahuje abasirikare, bahuje umugambi wo kurwana nk'umuntu umwe, bashyize hamwe, apana kugira ngo Iran irwane nka Iran, apana kugira ngo Israel irwane nka Israel, apana kugira ngo umurwane nk'umwe ku giti. Bya bihugu byose twabonye biri muri iyi ntambara, twabonye ko Ubushinwa bwo burimo ariko nubwo bitavugishwa ukuri. Ubushinwa burahari, Uburusiya burahari ariko mwibanga, Ubwongereza bugiye kujyamo ariko nabwo mwibanga, Ubufaransa bugiye kujyamo. Ibyo ngibyo biri kurwana ku ruhande rwa Iran, kandi Iran, Amerika nayo ifite abafatanyabikorwa bayo nka Korea y'Epfo, ariko nabyo mwibanga rikomeye cyane, n'abandi batandukanye, ifite Israel. Nitwibagirwa kandi yuko Iran nayo ifite na Hezbollah na Liban n'abandi batandukanye, abo ni abazwi. Rero bivuze ngo mu myanzuro na minisitiri bafashe b'ingabo Ubufaransa ndetse n'Ubwongereza bavuze bati dufatanije, dushyize hamwe, duhuje umugambi, ibintu byose turi gupanga twabigeraho. Bityo rero Hormuz gafungurwa, intambara ikarangira, abantu bakareka gupfa, bakareka kuzira inzara, impunzi zigatahuka, ibintu bikagenda neza. Bati tuzakora igishoboka cyose mu buryo bwa diplomasi, mu buryo bw'ibiganiro, mu buryo bw'intambara, mu buryo bushoboka ubwo aribwo bwose. Icyo bizadusaba cyose twagikora. Ibi ngibi Al Jazeera nabonye ibiganiraho cyane, ivuga ko ibyo biganiro biri ku meza biri kuganirwa, ariko ngo umwanzuro wo ntabwo urafatwa. Ikindi ngo ntabwo bumvikanye uko bigomba kuba byazakorwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Itariki ntabwo irafatwa, ntabwo umunsi uzwi n'uwuhe, nta nubwo batangaje uburyo bazabikoramo. Ni za ndanije niboneye hano biri kuganirwaho mu buryo bwose bwagarutsweho. Hanyuma rero reka nsoreze aha ngaha kuri iyi ngingo yari kuvuga muri aka kanya, ngubwire ngo ufite igitekerezo nyunganizi cyangwa se ikibazo watwandikira muri comment, utarakora subscribe gusaba gukanda kuri subscribe, hanyuma gukanda kuri share cyangwa se like wakonze video zacu. Nitwa Ajabo Marashi, wakoze kwa natwe muri aya makuru. Imana ibarinde bwinshi birakomeza. Jobless. Imboni TV, imboni ya rubanda.